Kabere kimera kia bamba kia dhaabu miundene baba inge arimi bakithagirwa bakigunika ni urimi bobo urimi bwa bamba ibo agwatirite njai nyingi ndi kuma miaka ya 2000 nirio marwaja atonyere nyenje na urimi bwa bamba bwena maanene miaka kathumba nyumene kuri na arimi bachokete kuri mabamba na yothirikari kioneka gwikira urimi bobo no ithira mbeu iji ikithanduka mukojo murimi ni kwithura kinya juju kigwa murutira mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare ari na gicunce kibithatu na kia muthia kia dhaabu Kûtheûka Bambene mumiro wega kendo kona gintu giki gakiri no guni no mwanka withira ukikuberia no rimi boba bamba kinya kethira buri na mawega nkabo ni buithirite bukirumirwa ni mathina tagucherero kureto kombe unanda wacha kugira ni thirikari guchincha kwa rera na kuthukanga kwa njira arimi bakire makumiria bamba yao kumikia thokoni mbeu rira thirikari retete ikareta mbeu ngai ikikeja lakini thina ni ndawa ngona ndawa ya bambaiu memenyera pio na ngarimenya ngulukia bundimite bubo kona challenge yato janjira yato kweja na hato atangari indi amwe na bubamba eje thirikari ukurukira rwanyi rorimi ni bekite mugurija bambara murimi akugurirwa kiro daiji na chiringi 70 na ijiri na wega bunge arimi baba regurirwa bamba bakariwa au titagwetera tegitara ukanyumene kinya kethira daiji ni wanda byanto vyumbe vikobagurira bamba eje twambireria bamba kwanda erena siringi inyanya yete 10 mwaka jwa thira 2025-24 thirikari ni ombere gwitithia maguri ya bamba na siringi 12 twagurairwa na siringi 55 na ongafla ya itaite 65 kumau ya ruma gwitio rimwe twaretwa baruga ikonania bamba yokinya siringi 72 na kou maguri guaranteed maguri ya bamba yekairwe thirikari muguri ure wijite kugula ethera atumine cooperative kana kethera atumine engineer agetagurire murimi bamba yawe cash money no tukuri ntuko cia nyuma na wira cia tumira antu bambiria kokaraja kabate kwenda kuri mabamba bambiritie kwendagia bamba nerandu na yachoka kinya mwana ndi bagatwika batirariwa nyuma ya gitariraja ntumirie njega nandi ni ate PSW iwanda kiremi kiburi na tumirite kirimbanjeti ya mwaka jojwa thirikari na tengete milioni 90 ya wakanjinari ya bamba jamiru irega tethia murimi wa bamba bunene negatuma gukiria urimi buna njira inene. The budget ya 2026-2027 I have some resources in Kûtheûka County and kwenda kona if it is possible to set up another engineering our KAIP emeru ruire na I'm very happy that the minister kuwenye kadheti kumage KAIP no we can get land amba kwa cooperative way ya cotton munda na nikabore resources. I think I have around 90 million in the budget to can start up doing engineering in Meru no tubati tukona kuthithia bamba yetu kena murimi omba kuithirwa akionaga no twasara yato gwitana ira engineering ira ne individual ne mtu kiumbe kachia orana ayo na ndebo yaku pokale wa mbete cienja njini kinya batoka kia bamba ku tureagwa shilingi 15 kunji ku itro bamba ke planting season itete mori ya 10 na mwe ilicho ndeti anda bamba ngirita ngwena na cooperative ya bamba ngeta ke ministry ya industry njoke sinzira be ya cho tu avile kila mbeto bamba so that tukulia that value chain ya bamba moso in the drier part of Meru bamwe bali mibarabari magabamba na batika kumirima na ndini baritete okuja te bakyuga ni untumoguri ne jeitete ja kinya chiringi 70 na ijiri ni baugete moguri jane ja mega na bakyuga ni untu bare goro bakari wau ni baugete bona ndi bare na wirigiro bona na kimera gike na ndi bakyuga betete miundene ya ugochokyo rimibo ino ndo tukwagikishirwa kana bambe kauma 72
pamba tutalima na tuko na ukweli tutalima. Ndi pamba eke ya kugulwa kachi. Pamba karima ko itwaruta tani zaidi ya tani 7,000. Pamba kama imerundishwa bila ulagai wowote tutapata pesa, na kutoka saa hii nimeamua kulima pamba. Tondu gutukura murimi nage na confidence na nakari tu thirikari ya Meru akagĩa na wasiwasi urimine bo turiku katikati ndene. Kiripotera ndeto cia Weru Juma rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtugi Kare.